Onu yiyorsun. Yani ne demektir yani böyle bir şey? Konumuz mezbahane şu anda. Şu anda gördüğünüz mezbahane şu anda kapalı. Kesim yapılmamaktadır. Yani yıllardan beri biz kasaplar hem de hayvan satıcıları bu mağduriyeti yaşıyoruz maalesef. 1970'ten beri Batman Belediyesi'ne ait olan bir mezbahanemiz vardı aslında. 2012 yılında dönemin belediyesi orayı yıktırıp şu an belediye arazisi üzerinde bulunan, şu an belediye arazisi üzerinde bulunuyor. Şu anda özel mezbahaneyi özel sektörlere peşkeş çektirekte maalesef o gündür bugündür biz kasaplar ve hayvan sahipleri maalesef şu anda mağduriyet yaşıyoruz. Kaç gündür şu anda mezbahane kapalı ve biz bunu defalarca yetkililere seslendik. Hem sizin aracınızda hem birebir yetkililere seslendik. Kesinlikle bunu kabul etmeyeceğimizi, bunun alternatifi olarak muhakkak ikinci bir mezbahanenin olması gerektiğini dile getirdik. Ama maalesef şu anda gördüğünüz gibi adam dayatmaya çalışıyor. Benim fiyatım şudur, bunun dışında kesim şeklim şudur, bunun dışında kesinlikle kabul etmeyeceğini dile getiriyor ve resmen yani dayatıyor bunu. Biz de bunu kesinlikle kamuoyuyla sizin aracınıza paylaşıyoruz. Bunu asla ve asla kabul etmeyeceğimizi dile getiriyoruz. Yetkililerden kesinlikle ikinci bir mezbahanenin olmasını şarttır biz diyoruz kesinlikle. İkinci mezbahane ya belediye kendisi yazsın ya da bize şey yapsın da bize o izni verirsin ki ruhsatı versin ki biz kendimiz açalım. Pazar ya devlete ya belediye ne yani bir deste şahsi de ama devlet ne nabıxoy. Av ne temizlik naken. Em hayvanı kadına kasaba nive goşte melvede salak jedeki şirket yani جخوی مذبحانه رایه. ام ده جنا مشری هف کریه. سر گوشت، سر حیوانی مد گشت مینن. ایش eleman هندکن. دیگه مذبحانه قپات بید به معاش ما هندکه. کلا حیوانات بید 4 میلیون اون یبدن ما. و قصبه مجی زرارت کن. حیوان شرجی ناگ. حیوانی ما تمام دست مد. ها افهم. و نه temizlik هیا و نه باخم هیا و نه تتشیتن. تشته هم دی نه آب هیا برین هر دری به تومه کتراده چشمت ده آب حیوان ناوده هر تشته هم دنیا و تشکیل من نابن خوایی هم دخوازن دوزنه که دوزگون چه ببه و قایم بابه سری کف دسته بله والی دسته واده بجی gerek والی های جهبه. Gerçekten em mağdurun. Efçan roja em ye vedi yönetici vedi em dibejin hayvanlar vedecekin dibe em jenakin. Em de çima jenakin dibe fiyatı men ebdilime. Ama meş kasaba pırskıgi sözleşmek navavada hatta gel başı gelek fiyat çibewe. Vega ev ve sözleşmeci berçavan nakin dibe olam kabul nakin. Yemeci em mağdurun. ان بدم حيواني خواتي نبدا جناك ام مجبور ديار بكر مثلا ام مصرفها على بعض الشيء ودي رابوري ام جدار الشيء تقول بدي او رابوري ما قبولنا شو كسمتنا ورابوري ما جي قبولنا كن ام ورده اجزاء دخل اف رابوري من ام ددن وا ابي مشاكل يانيني ام ددن بدي شو كسم بدي نابو واجي قبولنا كن ام ورده اجزاء دخل اب جزاجي gerek بيجي اب جزاي كي بده ابي ام تخوازن بدي كسمان ما ببه يعني چاو طيب اردوغان قايم کی داوج سر belediye بلا قايم کی باب سر بيجي Mesela hali hazır salahane mezbahane girtiye ve hali hazır. و hem kasab و hem jî xudi hayvana hem hali hazır mağdurun. Sözleşme ke mehabu be salahane ra
بلدية بناكي حاضر كربو سري حيواني 38 مليون حتاني 10,000 بيش شارع سوزشما مهيا فقط فيجا حالي حاضر أبانا در كفن سوزشما در كفن دبي فيتما أفا أم دبي كي برا 38 ومج مادونا بن برا بحبانا كي 5 مليون فقط 10 قيمة وانا كي ناي دبي قيمة منا يجرك بشكل فوق أو كم تشيت خوازن بشكل با إيجو بخوازي بشينه إيجو نخوازه ناشينه بشكل ده 60 متر أم بناك قبول ناكن بناك السنك لقصاب ورق وخدي حيوان جي أم تخوازن كي جبلدية يتكلي أم بيت خوازن أم تخوازن مزبخانات دوا بابا سلخانات دوا بابا أم لتم معذورة أبشان صالة وانا كي هر صال بيت شتينه سريمة شش ماجاك نه هر صالجي هر شش ماجارك بيت شتينه سريمة أم بنا قبول ناكن أم دبرة سلخانات دوا محقق كرك بابا بيشانا كيش مرة فكن يا برا بلدي فك يا أمي فكن برا فيو كبنا ما أم فكن أم بيت خوازن بس كيش ناخوازن